Kua kotahi tau I te kohurutanga o Jordan Hirawini rawa ko Kane Lewis I ngā whakatutunga puehu o ngā kēngi. I nei kua tīmata te rōpū hā o te ora ki te hanga huarahi e tai ai e te hapori o Murupara me ngā hapori kiritata. Te noho haumaru ki o rātou kāinga ki runga no hoki I ngā huarahi. He hikoi I te ara whakamua e putai ki te ao mārama, te kaupapa nui kei mua I te aroaro. Ko tā mātou hia kia noho ora ai te hapori, kia taia te hikoi te tangata I te pō I roto I te taone. Kāre e whara ia, wera mea kotoa kāre puta te mataku. Hei, ara tōna whānui, tōna pūtake, ke whai oranga mai ai. A wairua nei, a tinana nei, te hapori whānui nei. And it's absolutely right that it's this community that should be prioritising what they want, and it's absolutely right that government should be in there assisting them. He huarahi anō hei maumaharatana kia Jordan Hirawini I mate taureka hia nā te ringa kōhuru. Haina ko tā mātou e ki ana ki nā kēngi, nā koutou I pakaru mai tēnei mate, ne? Tēnei mahi kino. Te tikanga mā koutou e whakatika. He take nui anō e whairi te atuana ki te wheke, e kore e taia te hikoi, ma te waiwai kotahi anake. Engari, ma te katoa tuke o ngā hāpori, huri noa o te rohe nei. Anā, ko te hauora, ne? Ko te TPK, ko te mahi o ngā rōpū e āwhina I ngā kēngi wera me katoa. He hikoi nui kua tīmatahia, tērā te wā e tae ai ki tōna tutukitanga. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.